Eusia mako abadumba 24/7 eso. Konkonsa efie. Enche ene beyi mosotire se eye lawyer Sami Jamfi. Eye nasew a ye frɛ no eye Mr. Andrews Amankwa. Nkrofo akromfo aremfo eto share no so ebo no so esa age ne hyen a wotim eye car no e free ne nsem na mfa monko magikakra. Saa asem yi police adwumakuo no eyi asotire eye February 23rd 2026 ena IGP edi saa asem na ebetu dwa se de ekọ efa saa asem no ho na saa asem amu na ye che yenya akromfo aremfo no miensa eche wo mo akromfo aremfo ye che miensa na mu baako ena oni police for de ono mu di tuo odisi eni ona efre no Eric Dokuno ona e gang leader ona na di team nanim aya akromfo no na di omanim emom ko saa operation no enti ya police adwumakuo no ekeka omuso mbom na omo enya saa akromfo no che omo na emom Eric Dokuno de on de watwa nananum ewonse do eba ne se oni police for ebedi eye ombe etuo no wetu na we ato no exchange of gunfire no ene ma on de ofa mu ehwe ne nkwa enti on de sisi amno kasa de oni atiasefo asase yisu bi eye miensa aka ne de sisi ade mino kasa de omo ewo police akache eye akosi opanya akosi menu wona nam ne so a ma yetimi edi hu eye akromfo aremfo no efri se eye de ofri mu no ne phone no police for track yen ene hu se phone no ewo opanya bi efri no eye akosi menu eho ti ona mko eye no busa ne se opanya ni na onya phone yi ewo he no bechem se bo mu na me de phone yi de metoye ena mo se sa otoye ewo hwan ho ena omutimi die ne mua ekire ekuhu ba bi a phone no oto edi efriye te ne nam so a ma sa mensa aka ide omutimi ede che omo ayefre ba ko Bashiru Tanko omo che police for ensetimi eka no ono mo friend Tiki omo ko che no atonsu 19 February hona omo ko ekoche sa abranti eno mo sa ko chi kodwa ponsa sa ono so mo ko che no bi ena Emmanuel Kwame Apia ti sa nkrofo menu ena ka ho a omo ekoche omo so eka Bashiru no eho onso omo che omo 21st February sa na asem ye kwa na police for ma yeti ase se eye Eric Entry Duku no de watoa nananom ewo ense de aka nipa miensa ti sa asem ya na police for de tu yanim se omo ko so ayen asem no hwemu akọ he ba bi asem no ne puma sibre ewo yeda ekosole ya mama bia oye moving actress ye frɛ no Patricia Osei Boateng eye gang leader eye Mr. Eric Entry Duku no se ne yire ene Patricia Osei Boateng a oye moving actress no ne yire no ti sa asemi ba na police force se ne yire no de ya ne yenhwe se ne yire no eka asemi no onim hu bibia ene mo na police for yenhwemu no on betu dwa se ne yire no eye Patricia Osei Boateng se onim asem no hu bi de ne ma onim asem no bi se bi ne kunu na bokro no a ono so bo bia na police force hwe mama yenkyere mu moy se krono no ekoso a ono mo de onko bi ogina baabi na baabi ogina no ohye ne ho se nurse ni enti abra ne kunu na ne gang no akoye operation ni na wie no omo ba no mafa no na traka no front ohye ne ho se nurse ni on se nurse ni nso de so te car front wa ebe na ba police for adwunu mu se sabi aya akromfo ana ono mu na ye adwuma because nurse ndi bia mapon adwuma ana se wo ko adwuma all the way akron no esi etie no ti on de na dwuma odidi bo ne kunu no ene ne gang no eno no ti na se o ka gang no ho ti onu mu na ye operation no na mo on de ogina kwa nchen mo nko ye mra na me mbake mo ti ono na tad na ehye no ene save mo from police belly ese bia on be hie bia sa na on dwuma odi no ti police for hwe mo se Patricia Osei Boateng moving actress no o ka hu bi ena police for ba abonten se ene mama Patricia ye hwehwew why wanted by Ghana police brabe boaye na sa asem ye asi no ye nya asem mu hwemu na ye hu se eye no kore ana asa nye no kore
Ebae no ye nyantie se Patricia the see we ye kunani no ebi se Eric Enchiduku no waware no enti Patricia o say boati oye kunani oba kan mamu anasa santimamu a oye kunani sesi ame no ekese ye se o Dubai sa de nya no ye da sole ano pe ya ye nya ntie se Patricia o say boati no moving actress a police for declare wanted no or the no akoma police for or the no police akachi CID headquarters say mpanifo ma mete say muhia me ewa asema asi me kunu ewu awu no mo say me adwuma mu di me kan obi maba tinano pay de me no ka say de yate no esi alert say or police for akachi nti ye hwese police dwuma kuo no de enkrata bi ba say eyampa se maame no ampa omu akache wiase ayewe ema woni mro bi da we Patricia o say boati na o say producer movie producer we movies e wo produce bebre a like stars ewom na se otim se ni sika na owo no owo sika ankasa enso na dwuma ankasa wo ye de wo bie boutique kotoa bi as a hairdresser sa boutique line ni bi no wo putodia take a putodia ona enso to bu san se no nyansika wo he o se ne kunu ene boa no ne kunu ne support no ne kunu so ye adwuma be o se ne kunu tu kwan like o tu kwan say ne bi nti ne kunu no hu no kura wo social media no eso hu no kura wo social media no eso enam so okọ eba ono da no pa no ye na adwuma anwumre adwuma wo ye ne se obokro no nti ne kunu no wuo no ena ma ye hu se wo ne kunu no eni na ne di sa adwuma no nti mo woni mro bi de wo no fanisa obebokro no edididie menua ene ka sere na kadi krono ya de a ye de to so a egu woni ase egu obusu ani ase egu ho fi egu maso omfi timinim Patricia bi oni ba so wo ba de a omo de anim guase ena aka ne ma abeye tene se ne mampo betime pie so obi omo ko school ana so mo wadwuma bi ma bi omo ya akronfo fie enti abusuya emo ni mrobi eda asemi yegusu de akire yebedi akire a kopem se yebehu asem no pomasibre se ya ka hyem se 24/7 konkonsa fie de ye de ye ma mechanical a ye ka edi akire ema hu se asem no yedi akire akwa kopem ehu ne puma sibre ansana yebeje akire de a ye jai akire edi so nya subscribe like share comment na said they also oni asem beto ho a also betimi a kire wadwen e wo ho empo se also face asem bi and now asem bi obese oni echa eno also comment wo betimi abo producers no ebefa na nkomo bi e wo no omo ne wo edi high konkonsa 24/7 yeguso edi samejamfi na asew no ewuo no achi Mr Andrews amankwa ewuo no yeguso di echire die besi bia no the police free police akache be bia no ye mfa nka memoda ti di hia so be subscribe no mie notification button no se de nyade information ni ba ya woni ni pa odi kan ya onsa so ebetimi akabi makram